صلوات الله عليك. البشرى بساعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء. الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل صوره العان إذ عبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. صلي يا ربي على النبي الهادي الأمين المشفع بالقيامة للخلائق أجمعين. رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله. جئنا لزيارة قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. نهج سبيله كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا رسول الله. جينا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. وانظر إلينا. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada dua anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus. Yang pertama, Sayyid Ahmad Rayyan Azraqi bin Muhammad Rafi' bin Syahab. Yang kedua yaitu Sayyid Abdullah Kamil bin Ahmad Fikri Al-Kab. Semoga anak yang diberikan namanya tadi akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya sunnah, dan menjadi qurrata ain li sayyidil kaunain wa asyrafis saqalain ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila Hamdun Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. نوينا مثل ما نوى أطلافنا الصالحين عند تزويج أولادهم وبناتهم أن الله يبارك لهما من هذا الزواج ويسحب لهما اللطف والصحة والعافية ويرزق لهما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهما الذرية الصالحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرحوم من عذابه وسطوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه
الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنعام. وقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة: تناكحوا تكثروا فإني مباحٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات واجب: إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي، فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، من كل ذنب عظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد محمد علوي بن حامد بعبد زوجتك أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا سيد محمد علوي بن حامد بعبد زوجتك وأنكحتك محتوبتك ابنتي الشريفة فاطمة الزهراء بن شيخ أبو بكر بن سالم بمهر الخاتم من الذهب هذا و500 ألف رupiyah نقدا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum ibadallah nafsi bitaqwallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Abu Bakar Zahori bin Zainal Abidin Al-Idrus Uzawijuka ala ma'amarullah bihi min imsakin bil ma'rufin atasrihin bi ihsan. Ya Sayyid Abu Bakar Zahori bin Zainal Abidin Al-Idrus zawwajtuka wa antahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Safira Adliya Al-Azinahli Pitadjiha wa nikahiha bimahar milion rupiah nakdan. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم علق بينهما كما علقت بين آدم وحواء وعلق بينهما كما علقت بين يوسف وزليخا وعلق بينهما كما علقت بين إبراهيم وسارة. اللهم علق بينهما كما علقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وغيرهما واجعل بينهما المودة والرحمة وارزقهما والطيب الكثير إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول لا ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشيط به تعترت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجرها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في التدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astagfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الله بالأكبر
المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كل سئر شالك لأهد ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بجايد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون البدر القبول بحكم بجاي سيد الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وقراءة الياسين والتهليل والتسبيح والدعاء صلى على النبي لمن كان هذه القراءة المرحوم إلى رحمة الحي القيوم الحبيب محمد بن علي بن شهاب والمرحوم الحبيب حسن بن أحمد الحبشي والمرحومة بابا شفاء بنت محمد بن شهاب
والمرحوم السيد علي بن حسن الحبشي والمرحوم الحبيب عمر بن حسن معبود والمرحومة بابا خديجة بنت علوي باركبة ثم إلى رسوس المرحوم إلى رحمة الله صاحب الحول الداعي إلى الله الحبيب البركة الحبيب علي بن علوي بن شهاب وأصولهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحم الدرجات بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبهاتهم الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب الرسول أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذة اجتمعنا ها هنا بسببه المغفور الحي القيوم صاحب الحال الحبيب علامة حبيب الله الولي الحبيب علي بن علوي بن شهاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنهم الجنة برحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد بالملا إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض من عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل تقبل وما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما قلنا من يا الله ما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة المباركة هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وأعمالا صالحة متقبلة نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى المهاجر الله الحبيب أحمد بن عيسى الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي باعلوي وأصول حما وابر ثم إلى المقدم الثاني أبي عبد الرحمن القاب أولاده و19 والمنتسبين إلى والآخذين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر السكران وأخيله عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب العيدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد جابر الأكبر ثم إلى الحبيب شيخ أبو بكر السالم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاشي الإبارة ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بريا منهم الحبيب حامد بن علي الحداد وآخر الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى صاحب التربة الحبيب علوي بن شيخ الزكاب كافة المقبورين في مقبرة الزكاة ثم إلى صاحب التربة الحبيب أحمد بن حسن الحجي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى عبد الله بن سالم الكاف ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله الحجي ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد الكاف ثم إلى الحبيب علي بن أحمد حسين ثم إلى صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شاه وأوصوله وابو الرحم ثم إلى عبد الله بن عيدروس بن شاه ثم إلى الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى الحبيب بنغران شريف علي بن شيبي بكر بن طالب ثم إلى الحبيب بنغران شريف علي بن شيخ بن شهاب ثم إلى الحبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة المشايخ ولمن له الحقوق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل الجنة برحمته ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى رحمة الحي القيوم صاحب الحول جدنا الحبيب البركة الحبيب علي بن علوي بن شهاب وأصوله وفروعهم وأولاده وبناته منهم الحبيب محمد بن علي بن شهاب ثم إلى الحبيب حسن بن أحمد الحبشي ثم إلى الحبابة شفاء بنت محمد بن شهاب ثم إلى سيد علي بن حسن الحبشي ثم إلى سيد عمر بن حسن بابو ثم إلى حبابة خديجة بنت علوي بارك به ثم إلى المرحومة حبابة زبيدة بنت عبد الله بن علي بن شهاب أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار نجاة لهم من النار سترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. فاتحة. ربنا تقبل منا بحمدك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnul kiramu faman atana qasidan nala sa'adata indama yalqana. Nahnul kiramu faman atana qasidan nala sa'adata indama yalqana. Ya Rabb Makkah wassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana. Thumma salatu ala nabiyyi wa alihi ma harakat rihus saba aghsana. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumah yang mulia, di rumah Al-Habib Ali bin Alwi bin Ali bin Syahab dalam rangka memperingati haul yang ke-91 daripada beliau, juga digabungkan pada hari ini peringatan 40 hari daripada kewafatan cucu beliau Al-Hubabah Zubaidah binti Abdullah bin Ali bin Syahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, memberikan kepada kita semua keberkahannya, dan juga Al-Hubabah Zubaidah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, di lapangan kuburnya, dikumpulkan bersama
kakeknya Al-Habib Ali bin Syahab, amin ya rabbal alamin. Rangkaian acara haul ini telah dimulai semalam dimulai dengan pembacaan Kutubus Salaf, kemudian pagi tadi kita berziarah kepada Maqbarah Sahibul Khaul Al-Habib Ali bin Syahab di Turba Al-Habib Ahmad bin Syahab. Kemudian kita juga berkunjung kepada salah satu cucu Sahibul Khaul, yaitu Al-Hubabah Fatimah binti Abu Bakar bin Zain bin Ahmad bin Syah Abu Bakar, yang merupakan anak daripada Al-Hubabah Masturah binti Ali bin Syahab. Juga kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Simtud Durar, Tasmiyah dan juga Akdun Nikah, yang kesemuanya daripada min zuriyatil Habib Ali bin Syahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada acara ini dan juga memberikan keberkahan pada anak yang ditasmiyah maupun pasangan yang melaksanakan Akdun Nikah pada hari ini, amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan tersebut kepada kita yang bisa kita bawa ke rumah-rumah kita, amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan manaqib Sahibul Haul yang pada hari ini akan disampaikan oleh salah satu cucu Sahibul Haul, yaitu Al-Sayyid Ibrahim bin Abdullah As-Saggaf, alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mustahiqul hamd, ahlul fadl wal karam wal ihsan wal ni'am, al-ga'il fi kalamihi al-mawsuf bil qidam. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين المبلغ عن الله الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, manaqib ini adalah merupakan riwayat singkat kakek kami yang mulia, Al-Alim Al-Arif Billah Al-Habib Sayyid Ali bin Alwi Syihabuddin Ba'alawi, yang merupakan salah seorang tokoh dan ulama dari sekian banyak tokoh dan ulama yang menjadi kebanggaan keluarga Alawiyin khususnya dan masyarakat kota Palembang serta kaum muslimin pada umumnya. Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab lahir pada tahun 1281 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1851 Masehi di Damun, Yaman. Ibu beliau bernama Syarifah Alawiyah binti Hasan Al-Madhij yang berasal dari kota Gresik. Nasab beliau yang mulia adalah Al-Habib Ali bin Alawi bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Ghadi bin Ahmad Syihabuddin Al-Akbar, dan seterusnya hingga bersambung ke Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa ibn Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat sayang dengan keluarga dan keluarganya pun sangat menyayangi beliau. Istri-istri dan anak-anak Habib Ali. Habib Ali menikah dengan Syarifah Ni'mah binti Ahmad bin Syekh bin Syahab. Anak-anak Habib Ali dari Syarifah Ni'mah adalah Syarifah Alwiyah, Syarifah Sidah, Syarifah Syifa, Sayyid Ahmad, Syarifah Salma, Sayyid Abdullah, Syarifah Aisyah, Sayyid Muhammad. Habib Ali menikah dengan Syarif bin Syahab. Anak-anak Habib Ali dari Syarifah Salma adalah Syarifah Fatimah. Dan Habib Ali menikah dengan Syarifah Nur Al-Anggawi dan tidak dikaruniai anak. Terakhir Habib Ali menikah dengan Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kaf. Dan anak-anak Habib Ali dari Syarifah Ruqayyah Al-Kaf adalah Syarifah Masturah, Sayyid Alwi, Sayyid Hasan dan Hussein, dan Syarifah Khadijah. Pendidikan dakwah dan perdagangan beliau. Habib Ali bin Alwi bin Syahab dibesarkan di lingkungan para wali di Hadramut. Sejak kecil, beliau dididik dengan disiplin oleh ayahandanya sendiri, Al-Habib Alwi bin Ali bin Syahab. Selama di tanah kelahirannya ini, beliau juga menuntut ilmu dari para ulama besar, di antaranya Al-Habib Adrus bin Umar Al-Habsyi, penulis kitab Iqdul Yawaqitul Jauhariyah.
Al-Habib, dan yang kedua Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Maulid Sibtud Durar. Dan yang ketiga Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf, ayah dari Al-Gutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Setelah pendidikan di Hadramut terasa cukup, Al-Habib Ali bersama saudaranya Al-Habib Hasan berniat untuk berdakwah ke Asia sekaligus mengunjungi ayahandanya di Palembang. Namun sesampainya di Singapura, Al-Habib Hasan melanjutkan perjalanannya ke Gresik dan langsung kembali lagi ke Yaman. Sedangkan Habib Ali masih menetap di Singapura. Bahkan beliau sempat berdagang dan mempunyai toko di Singapura. Dan selama di Singapura, Habib Ali berguru dengan Syekh Umar Al-Khatib. Di rumah beliau ini difungsikan sebagai majlis ta'lim. Selain untuk mendidik anak-anaknya, beliau juga mendidik beberapa murid yang belakangan menjadi ulama terkenal kota Palembang, seperti Dongci Agil dan Muallim Umar. Tidak hanya mengajar, Habib Ali pun begitu mengasihi muridnya dengan selalu memberikan uang kepada muridnya setiap selesai belajar. Al-Habib Ali mengajar setiap sore di rumah Al-Habib Muhammad bin Alwi atau Habib Amu. Yang hadir di dalam majlis ini di antara lain adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf atau Wa'ala Imam, dan Al-Habib Husain bin Ali bin Syahab. Dan pada malam hari diadakan juga majlis di rumah abahnya Al-Habib Alwi atau Rumah Batu. Selain itu, beliau juga mengajar di pesantren Tahtal Yaman di Jambi dan Madrasah Al-Ihsan di 10 Ilir. Pada tahun 1930, tepatnya pada tanggal Sya'ban, tanggal 8 Sya'ban 1349 Hijriah, beliau diangkat sebagai komisaris Majelis Ulama Pertimbangan Agama Islam Palembang dan sekaligus sebagai anggota lajnah tanfiziyahnya. Al-Habib Ali sangat mencintai Al-Quran. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu kepada para walinya. Setelah menghatamkan Al-Quran pada dini hari, beliau salat 2 rakaat. Al-Habib Ali memiliki Al-Quran yang merupakan hasil tulisan tangan beliau sendiri. Di dalam majlisnya pernah beliau didatangi seorang pemuda berpakaian rapi, menggunakan jas dan celana panjang bergaya seperti pemuda Belanda dengan rambut diminyai dan tersisir rapi. Penampilan pemuda tersebut justru membuat orang tidak begitu kagum karena tidak pas untuk dipakai di majlis ta'lim. Namun lain halnya dengan Habib Ali. Beliau menyambut tamunya dengan sangat hangat, memeluk dan mencium tangannya meskipun umurnya masih sangat muda. Pada tersebut pulang, Habib Ali pun berkata kepada yang hadir, "Apakah kalian tahu siapa yang datang tadi?" Lantas beliau berkata, "Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang datang tadi dari Jakarta. Beliau adalah wali Allah yang mendapatkan abdal dari Allah Subhanahu wa taala." Dan menurut keterangan, Al-Habib Salim bin Jindan sengaja berpakaian seperti itu dengan maksud mengajak para pemuda agar turut menghadiri majelis Al-Habib Ali bin Syahab. Dikarenakan kegemarannya memuliakan tamu, beliau mendirikan rumah yang terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah dikhususkan untuk menampung tamu, lengkap dengan kamar tidur dan serta kamar mandi. Sedangkan lantai atas dijadikan menjadi kediaman Habib Ali beserta keluarganya. Kegemaran Habib Ali memuliakan tamu ini bukan hanya dalam keadaan bangun, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun beliau masih merasa menerima tamunya. Hingga tak heran jika istrinya Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kaf pada hari-hari pertamanya berkeluarga dengan Habib Ali agak kebingungan dan mengira Habib Ali sakit. Dalam keadaan tidur, Habib Ali berdialog dengan bahasa Arab layaknya sedang menerima tamu dalam keadaan bangun, dan ia menyebut nama para wali yang sudah wafat dan menemui beliau dalam tidurnya. Al-Habib Ali adalah orang yang suka untuk membantu orang yang belum mendapatkan jodohnya, dan beliau carikan jodohnya bahkan sampai beliau nikahkan. Pada sewaktu-waktu Habib Ali melihat tukang barang membawa di pasar atau kuli panggul yang terjatuh barang wadahnya. Seketika itu juga Habib Ali membantu mengangkat wadah barang yang jatuh tersebut tanpa khawatir pakaiannya kotor atau badan beliau sakit karena beratnya barang yang diangkut tadi. Dalam kesehariannya Habib Ali terkenal ahli dalam Tibbun Nabawi, dari pembuatan wafak hingga obat-obatan tradisional yang terkenal mujarab dan telah beliau kuasai. Beliau mengarang kitab tentang obat-obatan dalam tulisan Arab Melayu yang berjudul Penggirang Hati, yang beliau sadur dari kitab-kitab yang sahih dan ditulis dengan tulisan Arab Melayu.
Beliau juga mengarang beberapa risalah dan mencetaknya, di antaranya adalah Fathul Mubin. Yang kedua Al-Ghirah Al-Alawiyah ala Al-Ukhuwah Al-Hadramiyah. Yang ketiga Tanbihul Anam Anil Jawiyah. Dan Al-Ghirah Asy-Syahabiyah ala Siratil Hashimiyah. Dan banyak lagi yang lainnya, dan banyak lagi yang lainnya. Habib Ali adalah orang yang suka menyalakan ghirah atau semangat Islam. Mengetahui saat menjelang wafatnya, suatu pagi pada akhir bulan Sya'ban, di mana orang sibuk akan menyambut bulan Ramadan, Al-Habib Ali sedang istirahat di depan teras rumah, dan ada 2 ekor burung berwarna putih mendekati beliau. Kemudian beliau beri minyak wangi dan diterbangkannya, akan tapi burung tersebut tidak mau terbang. Dan beliau pun paham akan kejadian ini. Burung tersebut adalah malaikat Israel. Al-Habib Ali pun bertanya kepada burung tersebut, apakah sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Tak lama kemudian beliau berkata kepada istrinya Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kaf, "Ya Ipah, sudah ada izin." Al-Habib Ali pun mencelupkan kedua tangannya ke air, kemudian berbaring sambil berdoa, dan beliau pun pergi menghadap Ar-Rafiqil A'la. Bertepatan tanggal 1 Ramadan 1354 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 November 1935 Masehi, dalam usia 87 tahun, dan dikebumikan setelah salat asar. Terlebih dahulu disolatkan di rumahnya di Toko Lingkung, dan pengantar jenazah beliau sangat banyak hingga memenuhi jalanan pada saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan manaqib ini sebagai peringatan seorang pecinta untuk orang-orang yang dicintai, dalam rangka mengenang bersama orang yang dicintai. Semoga kita pun jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmatnya pula kita mohon agar jadikan kenangan kita ini sebagai pelapang dari segala kesulitan dan penentram serta pengaman dari segala ketakutan, serta menyampaikan segala apa yang kita cita-citakan. Dan semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dan seperti Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para leluhur yang telah mendahului kita dan memelihara kita dengan sebagus-bagus pemeliharaannya, sehingga kita tidak berbelok dari jalan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Sayyid Ibrahim bin Abdullah Asgab atas manaqib yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan kehidupan Al-Habib Ali bin Syahab dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah Mau'izatul Hasanah yang pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi, fa alaihi falatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Aktsirus shalah ala nabi. أسقط قصة الصالحين وهم بهم فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال البركات وقبورهم زاروا إذا هم ماتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang kita muliakan guru kita bersama, para kedua kita, Al-Mukarram Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan di sini ada Al-Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, dan di sini juga ada Al-Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kaf dan Al-Ustad Syauqi bin Syahab. Serta di sini juga ada daripada sepuh kita yang lain, para asatid, ketua daripada Robito DPC daripada Palembang, Al-Ustad Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi,
dan para daripada sesepuh kita dan disertai sama kita Al-Habib Ali bin Hamid, Al-Habib Muhammad bin Syahab, dan semua daripada sesepuh-sepuh kita yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan. Mudah-mudahan mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan daripada kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka suatu kemudahan, keanugerahan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita mid'atal mutamati wa yakunu fihim lirrubu'i wa ahliha unsun wa naf'u talibil mutanafi fallahu yahfaduhum wa yukhlif minhum amsalahum fi hayyina wal marba'i. Begitupun para hadirin, para tetamu yang hadir untuk mendengarkan daripada manaqib Al-Habib Ali, atau lebih dikenal dengan Al-Habib Ali Jenggot Abang bin Syahab, yang mana hadirnya kita di tempat ini merupakan suatu keutamaan yang sangat istimewa. Hadir kita duduk dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang dekat, cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-barakatu inda ma'a akabirikum. Keberkahan itu berada sama orang-orang yang besar di antara kalian. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita duduk kepada mereka, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan idza balagal ma'u gullatain lam yahmilil khabas. Ketika air tersebut sudah mencapai 2 kula, maka air yang najis pun ikut menjadi suci berkat kita bergabung dengan daripada orang-orang yang hebat. Insyaallah sebagaimana air yang najis tersebut berkumpul dengan air yang banyak menjadi suci, mudah-mudahan hati yang kotor ini menjadi bersih dan menjadi daripada suci, bisa untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau memaknai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana sa'yukum mashkura. Dan Nabi Ali maknai daripada makna arti daripada sa'yul mashkur, yaitu adalah at-ta'alluq billah. Ketika kita ada kontak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'arrud di nafahatillah, dan kita langsung untuk mengharap daripada nafahat-nafahat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadir di sini tidak lain untuk mengharap daripada nafahat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu bil ikhtilat bi ahlil khair, dan berkumpul dengan ahlil khair. Kenapa kata Habib Ali Al-Habsyi? Fa inna mujalasatul akabir, karena kita ketika duduk sama orang-orang yang hebat, tadkhul wa anta najis. Engkau masuk suatu tempat mereka, engkau dalam keadaan kotor, engkau penuh dosa, engkau penuh banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takhruju anta tahir, dan engkau bakal keluar, engkau dalam keadaan suci, engkau dalam keadaan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kalian. Maka dari itu perbanyaklah daripada hadir kita dalam suatu tempat, sebagaimana dikatakan oleh sahibul syair tadi, usqut qissata salihina wahim bihim. Sebutkan cerita para orang soleh. Ini penting, membaca manaqib ini merupakan sejarah kita. Kapan kita ingin mengikuti suatu orang yang sosok pelosok, mau tak mau kita harus tahu sejarah mereka. Kenapa kita jauh dari mereka? Karena kita tidak duduk sama mereka. Kita tidak berjalan sejalan mereka karena kita tidak tahu sejarah daripada sejarah mereka. Makanya kata ulama, qissatus salihin junnun min junudillah. Cerita para orang-orang yang soleh itu merupakan tentara daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumid, beliau mengatakan zikrus salihin min zikrillah. Menyebut orang-orang yang soleh itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa? Ketika mendengar nama mereka, maka dengan itulah kita bisa meniru apa yang ditiru, apa yang dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita. Tadi yang dibacakan, Masya Allah, tadi akhina Ibrahim, beliau menyatakan manaqib daripada Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab. Masya Allah, zaman sekarang beliau setiap hari mengkhatamkan Al-Quran.
Dan ini malu, ini merupakan apa? PR bagi kita. Ini merupakan teguran untuk kita. Bagaimana beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran satu hari dengan kesibukan beliau pada saat itu. Beliau didatangi tetamu, Masya Allah. Beliau dicintai pada orang-orang keluarga, urusan keluarga, Masya Allah. Majelis beliau jalan, tapi beliau bisa mengkhatamkan daripada Al-Quran. Maka dari itu, ini merupakan pelajaran bagi kita yang kurang untuk membaca Al-Quran. Bagaimana Imam Haddad mengatakan, An-nas fi qulubihim syayatin. Manusia zaman sekarang ini di hatinya penuh dengan syaitan. Qad hajarul Qur'ana wal ilma was sunan. Mereka sudah abai dengan Al-Quran, mereka sudah abai dengan ilmu, dan abai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dengan momen inilah kita bisa untuk kembali menengok apa yang dilakukan daripada orang-orang leluhur kita. Ketika kita bisa meniru mereka, maka ya bakhtukum, maka itu suatu yang mulia. Kenapa? Ketika kita mengikuti mereka, itulah orang-orang yang akan diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Wahim bihim, dan cintailah mereka. Tidak cukup hanya sekedar mendengar daripada manaqib, akan tetapi butuh hanya dengan cinta. Imam Al-Haddad beliau pernah mengatakan, jika didengarkan atau dibacakan suatu manaqib hanya sekedar untuk mendengar, maka itu merupakan porsi orang kecil. Sya'nul asagir, sya'nus sagir, sya'nus sagir. Itu merupakan porsi orang-orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita dibacakan suatu manaqib, tujuan kita untuk meniru apa yang dilakukan oleh mereka. Tujuan kita untuk mendekati apa yang diamalkan oleh orang mereka, maka ini termasuk min sya'nil akabir. Ini merupakan porsi daripada orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mendengar, baru timbul rasa cinta kita kepada mereka. Wahim bihim, harus cinta kepada mereka. Kenapa? Dengan cinta mereka, maka ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika orang itu cinta sama mereka, maka pasti ma yarahun. Man lahu ladhar fi hubbihim ma yarahum. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, siapa orang yang ada rasa cinta kepada mereka, ma yarahun, maka dia tidak sama sekali akan mendapatkan suatu kehinaan. Cinta berkat kepada mereka. Namun akan tetapi cinta tidak harus butuh dengan mutaba'ah. Sebagaimana ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, rajul yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Ada seorang yang cinta dengan suatu kaum, akan tetapi tidak sama mereka. Zamannya tidak sama. Amalnya tidak sama. Mungkin mereka amalnya banyak, tapi kita amalnya tidak seperti dengan amal mereka. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Almar'u ma'aman ahab. Orang itu bakal digabungkan dengan siapa orang yang diidolahkannya nanti kelak di hari kiamat. Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau memaknai daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, ketika ada seorang yang cinta sama suatu kaum tapi amalnya tidak sama. Maksud amal tidak sama, cinta tapi mereka tersebut apa? Ada tasyabuh di situ. Yang dimaksud dengan cinta tapi amalnya tidak sama, mereka meniru tapi amalnya tidak sehebat dengan yang pertama. Mereka sholat 1000 rakaat, tapi kita tidak bisa sholat 1000 rakaat. Cuman bisa 2 rakaat, alhamdulillah. Yang penting kita bisa sholat. Mereka tidak mengamalkan ini, maka kita pun juga kita tinggalkan. Adapun kata Imam Haddad, kalau sekedar modal cinta, orang Yahudi, orang Nasara, mereka cintanya sama Nabi mereka, Masya Allah. Tapi mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, bakal dikumpulkan nanti di hari kiamat. Yang dimaksud cinta di sini yaitu adalah ketika kita meniru daripada mereka. Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Maka tirulah
Walaupun kita tidak seperti mereka. Nah, Masya Allah di Palembang, akabir ustadz kita banyak, di sini guru-guru kita banyak. Mereka ini sebagai qudwah buat kita. Maka apa? Jadi dibacakan pada Manaqib Al-Habib Ali tersebut. Ketika beliau hadir di suatu majelis, maka semua datang berbondong untuk apa? Meraih barokah ilmu di majelis tersebut. Dengan memandang kepada mereka, itu merupakan suatu keuntungan yang sangat istimewa. Maka wahim bihim. Kapan kita cinta kepada mereka, otomatis nanti kelak kita akan dibangkitkan di hari kiamat bersama rombongan mereka. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa taba'athum dzurriyyatuhum, kemudian apa, mereka mengikuti zuriat mereka apa-apa yang telah dilakukan oleh pada leluhur mereka, alhaqna bihim, maka orang tersebut kami ikut sertakan. Walaupun mereka tidak beramal seperti amal mereka, tapi dalam satu rel yang mereka jalankan, walaupun dia paling belakang ibarat kereta, walaupun tenaganya tidak sehebat dan tenaga yang di depan, akan tetapi maka mereka bakal sampai dalam tujuan tersebut. Ketika di gerbong kita dalam satu rel, tidak keluar dari rel tersebut, kita pasti bakal nyampe sebagaimana yang depan tersebut nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Allah katakan? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim biimanin ahlahaqna bihim dzurriyyatahum wala alatnahum min amalihim min syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak kurangkan sama sekali amal mereka sedikit pun. Berkat apa? Berkat mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh para leluhur mereka. Kemudian wahim bihim fa bidzikrihim tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut mereka para orang-orang yang soleh, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Doa mustajab. Ketika disebutkan salah satu daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan kita untuk berdoa. Ketika menyebut nama sahabat Imran bin Husain, maka dianjurkan kita untuk berdoa. Ini baginda umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau di situ disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan rahmat inilah tanda bahwasanya kita akan dibimbing untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda bahwasanya kita mendapatkan rahmat? Ada taksir setelahnya itu. Ada dampak positif. Ketika kita hadir di suatu tempat, maka ketika ada tambah gharbah, ada keinginan untuk mengikuti dan kita mengamalkan daripada hal tersebut, kita menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau mendapatkan salah satu daripada rahmat tersebut, yang rahmat tersebut bisa menyampaikan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang kita dengar orang-orang yang hadir suatu majelis hall, akan tetapi apa? Dia mendapatkan daripada rahmat tersebut, yang inilah yang bisa mengangkat daripada derajat mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada rahmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Fa bidzikrihim tatanazzalur rahmat. Wahim bihim wa bidzikrihim tatanalu rahmat. Usrud qissata salihin wahim bihim fa bidzikrihim tatanazzalur rahmat. Wahdur majalisahum tanal barakat. Hadiri majlis mereka. Kapan mereka ada majlis? Hadir. Tadi disebutkan tadi majlis tadi, Masya Allah. Akan kita dengar daripada masyayikhana, orang zaman dulu kapan satu ustadz hadir majlis, semuanya akabir hadir semua. Semua orang hadir semua dalam satu majelis tersebut. Tidak pilih si fulan, tidak si fulan, tidak ada pilih. Kapan satu ada syiban datang, semuanya hadir semua dalam hal tersebut. Demi apa? Demi mengharapkan daripada barokah. Duduk sama mereka, bisa memandang kepada mereka. Duduk sama mereka, rahmat turun sama mereka. Duduk sama mereka, kita salah, maka bisa dibenahi oleh mereka. Maka bahkan kita apa? Dengan duduknya mereka tersebut, nanti di hari kiamat itu bakal jadi apa? Pegangan buat kita di hari kiamat. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, dengan kita duduk kepada mereka, nanti faedahnya nanti kelak di hari kiamat. Ketika di hari kiamat, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bakal apa? Melihat suatu amal, ma kunna na'mal. Kita mendapatkan suatu amal yang mana amal tersebut apa? Tidak kita amalkan.
Tiba-tiba ada amal, Masya Allah banyak, kata dari mana ini amal ini, bukan anda yang ngamalin. Oh ini dari Syekh Fulan, dari guru engkau si Fulan, atau dari jaddak kata. Dari amal apa? Dari datuk temu. Kenapa? Karena mereka tersebut beramal bukan hanya untuk mereka sendiri, akan tetapi beramal untuk mereka dan orang-orang yang ada kaitan kepada mereka. Kenapa? Berkat duduk bersama mereka. Makanya dalam majelis ini Masya Allah, Palembang ma'muru bil majalis, Masya Allah. Tinggal pilih, mau hadis wujud, mau belajar sirah ada, mau belajar fikih ada, tinggal kita, apa enggak ngambil hadir majalis. Kenapa? Butuh dengan hudu. Harus dengan majelis itulah yang bisa kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa guburuhum zaru idahum matu. Dan kuburan mereka ziarawi ketika mereka belah meninggal. Nah, insyaallah kita sebentar lagi kita mengadakan ziarah kubro, ziarah pada ajdaduna, para aslafna, para orang leluhur kita, orang-orang besar, orang yang membangun pondasi kota Palembang ini. Berkat mereka lah kita bisa duduk di sini. Berkat mereka lah bisa ta'aluf baina. Karena kita di daerah Palembang ini tidak lain kecuali keluarga semua. Imma ibnu a'mam, ibnu khalad, atau ibnu akhwal. Imma kita ini anak semua, misan, besan, atau keluarga yang lainnya. Maka di sini apa? Kita dianjurkan untuk apa? Ta'aluf bainana. Agar kita selalu apa? Agar selalu menjalin hubungan baik. Kenapa? Al-wudu yutawarus. Karena cinta itu saling mewariskan. Jadi warisan itu bukan harta weh. Dulu belajar sama Abu Umar, kitab hadis Adabul Mufrad, di situ ada bab khusus daripada Imam Al-Bukhari, beliau menjalankan al-wudu yutawarus. Rasa cinta itu berwaris, berlanjut. Bukan ilmu ilmu nurun bukan. Ilmu tuh nurun cair, nurun ke bawah juga, tapi al-wudu yutawarus. Rasa cinta itu saling mewaris. Ketika abauna, bapak kita cinta sama orang-orang soleh. Ketika bapak kita cinta dengan ilmu. Ketika orang tua kita cinta dengan majlis taklim, ketika keluarga kita cinta dengan keluarganya, maka al-wud tersebut itulah yang terus kita lanjutkan, dan ini termasuk daripada bakti kita kepada kedua wong tua kita. Kalau kita pengen bakti, termasuk hal yang ditanyakan oleh sahabat baginda Nabi SAW kepada Nabi, bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua wong tua sedangkan wong tua kita tersebut sudah meninggal. Salah satunya itu menyambung siapa yang tidak bisa sambung kecuali dengan wong tua kita. Maka itulah termasuk tanda bakti kita kedua wong tua kita. Nah, ini penting dalam ini. Wa guburuhum zaru idahum matu. Dan ziarahilah kuburan makam-makam mereka ketika mereka telah meninggal. Kenapa? Dengan berziarah kepada mereka manfaat. Mereka selalu memberikan manfaat untuk kita. Yanfa'unal wara ma hum yadurun. Selalu memberikan manfaat, tidak sama sekali memberikan mudarat kepada makhluk. Tidak pernah memberikan mudarat kepada manusia. Hal tarana narahum au bina. Apakah kita pernah nyengok mereka atau kita menyengok mereka untuk melaksanakan suatu yang hal? Tidak pernah. Mereka apa? Yanfa'unal wara ma hum yadurun. Selalu melaksanakan apa? Manfaat untuk yang lain tanpa menjalin untuk memberikan mudarat untuk apalagi dengan ziarah tersebut bahwasanya pintu kesuksesan. Kata Imam Haddad, bakhat manzarahum bisidik ilaihi mu'tani kullu matlubut tayassar. Maka beruntung wong yang ziarah kepada orang-orang yang soleh, beruntung orang-orang yang pada mendekat kepada mereka apa? Kullu matlubu tayassar. Maka setiap apapun yang dia inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, manzarahum yu'tamuna fid dini wad dunya sari. Siapa orang yang menziarahi orang-orang yang saleh, maka Allah akan berikan apa yang dia diinginkan, baik pun urusan dunia maupun urusan akhirat akan dipergegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaga'lu ma yasha min rabbinal maular rahim. Dan dia akan mendapatkan apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan apa yang telah mereka inginkan berkat ziarah kepada mereka. Selain maghfirah dapat, itu kita bisa mendapatkan magam yang Allah berikan kepada mereka. Ditanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau ditanya oleh seorang, wahai Habib Abdullah, ma aqalu syai' man yu'ta ala manzarul wali. Abu Bakar ini ditanya, Abu Bakar Atas guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa sih
minimal orang yang diberikan ketika orang tersebut ziarah kepada orang wali. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, agulu syai' ma yu'ta man zara al-wali sawa'un kana al-mayyit wali hadha mayyit aw hayy maghfiratud dzunub, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang lebih besar? Yu'ta magamu. Kapan yang paling besar? Allah akan berikan sebagaimana Allah berikan kepada seorang wali tersebut. Muka akan tetapi butuh dengan sik dunia. Maka kalau Imam Haddad, manzarahum bisidik. Maaf, siapa orang yang ziarah mereka dengan sedik, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim dengan apa yang ada tersebut, maka apa? Setiap apa yang dia inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pasang niat. Untuk di sini ziarah tersebut apa? Niat kita ziarah sebagaimana niat as-salafuna. Nawayana fi nawayahum. Niat kita sama dengan niat siapa? Niat pada mereka para luhur kita. Kalau kita tidak bisa niat baik, karena salaf kita itu niatnya hebat, masya Allah. Setiap langkah kakinya ada niat. Kita mungkin tidak bisa niat. Kenapa? Karena mereka itu mengajarkan kepada anak mereka niat yang soleh, sebagaimana mereka mengajarkan apa niat yang soleh itu, sebagaimana mereka mengajarkan apa Al-Fatihah. Orang terdahulu mengenalkan sama anak. Nah, hadir majelis, apa niatnya? Nah ini, apa niat? Oh, niatnya hadir majelis biar nambah ilmu. Jingok ulama, siapa tahu dapat madad dari Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi belanja, nak pergi ke pasar, apa niatnya? Nak pergi ke sini, apa niatnya? Oh, jabar khotir takziyah hukum. Maka setiap langkah kaki mereka itu apa? Ada niat-niat yang solehah. Kalau kita belum bisa, nah niat yang solehah ini diajarkan sama anaknya. Sebagaimana mereka ngajarkan anaknya Fatihah, maka mereka ngajarkan juga kepada anak-anak niatun soleha. Makanya dari Bapak Al-Habib Abu Bakar Sakran, beliau ngajar untuk kepada siapa yang pengen nikah, niat-niat yang banyak. Niat-niatnya hebat. Makanya di sini masya Allah, yang dekat-dekat di sini daerah sini kita juga akabir kalau di sini. Di sini Al-Habib Ali ada, Al-Habib Ahmad bin Syekh ada, Al-Habib Abdullah bin Idrus juga ada, dan lain sebagainya. Kalau kita jengok di depan mata kita ada sosok yang kita apa? Matahari kalau di sini. Tinggal mana kita nak melok ya apa? Makanya di sini apa? Wahdur majalisahum tanal barakat wa guburuhum zaru idahum matu. Nah, disinilah momen mudah-mudahan kita bisa diilhakan sama mereka dan kita dimasukkan daripada golongan-golongan hamba-hamba Allah yang ikut dalam perjuangan mereka dan ikut dalam estafet mereka, dan jangan sampai kita tidak keluar daripada bulan Sya'ban ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk dalam Sya'ban ini kecuali tidak ada syahna antara kita sama kita, tidak ada hubungan yang jelek untuk sama kita, dan tidak ada daripada masuk bulan nisfu Sya'ban ini melainkan kita sudah menyambung silatul arham kita, sudah hubungan baik kita kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk uang yang diampuni pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang bisa Al-Faqih sampaikan. Hadza ma'aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa lil Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kami mintakan Fatihah Syifa, talqin zikir dan doa penutup kepada Abu Ya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, fa'alaihi falyatafaddal. Al-Fatihah binati syifa was-sihah wal-lutuf wal-afiyah li habibana habibaini mahbubaini Habib Ali bin Abdullah al-bin Hamid wal Habib Umar bin Muhammad bin Shahab والأستاذنا والأخينا الأستاذ داعي إلى الله عمر رفيق بن علي بن عبد الله بن حامد ولمن أوصانا بشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر بعد سقما ولا ألاما على هدينا وكنيا صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها
وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم بكل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومعروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Wakili daripada keluarga besar Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab mengucapkan jazakumullah khairal jaza